Niñas, traedme una lechuga. ¿Una lechuga? Del huerto. Estaba triste porque quería cuidarte. ¿Te lo dijo a ti eso? Mami, ¿quieres jugar conmigo? Quiero tanto que no sé decirte que no, cariño. A ver, ¿a qué quieres jugar? Eso que tú estás aquí, yo soy cocinero, ¿te quieres quedar? Eso no es una lechuga. Dantzan, gorputzak eta gogoak bat egiten dute. Garuna bete-betean ari da lanean. Dantzaria ez da inoiz zorabiatzen, ez da erortzeko beldur. Bere pentsamendu prozesuak bestelakoak dira. Jardunaren jardunaz, muskulo memoria garatzen du. Eta horri esker beldurri gabe araka dezake mundua. Oreka indartzen du. Barne belarriaren seinaleak deuseztuz. Begi erreflexuak azkarragoak dira. Jario handiagoa dute. Erortzeko beldurra altzara. Aldatu mundua ulertzeko modua. Eutsi. Egin egan. Egin bira. Egin dantzan.